Po slovoch zamjenika direktora školi, magistra Veri Dupalo, toho roku še za fakultativne vyučovanje po ruski vyjašnjelo 16 rodičov školjarov od 1. po 4. klasu i 16 rodičov od 5. po 8. klasu u Šidze i 7 rodičov školjarov od 1. po 4. klasu u područnoj školi u Bačincoh. Za vyučovanje vironauki školjarov vyjašnjelo še ljem 5 rodičov. U dohvarki so sparohom Šidjanskim i dekanom Srimskim, otcom Mihajlom Režakom i nastavnicu Zlatku Siv-Zdravić, fakultativna nastava i vironaučni hodzini budu otrimovani u prostorijah Šidjanske parohiji, a mogli bi počať už iduštого týždňa. U osnovnej školi Srimski front u Šidze so spodručnima školami u Berkasove i Bikiću dohvarki o počatku nastavi u Ceku.